syukur nak Islam jong unausan hima. Usambut Menteri Rangba ke Jela Oba Presiden Tensong. Ula ong babon kiseng san pertai kilas dang bantet kti kum upilat habe dei bat kimat jong ka jai benriu. Ula ong kum upilat kilas dang bantet kti dak ba ong shem mapi pat ba ya bishar mapi kin IT no ya kasuki. Henry ula ong ba kum kinong elam kin yeng hakanong rem la kalong hakanu kanu kodur. Ula benrap dak ba ong ru la ka dei ya ka ILP ne ka jing penrong ya ka tin khasi ha ka kharnet ka ba phra kidang bot din hadu menta. Ula benrap dak ba ong la daki pet ya ka seng BJP ki yo I komba ka persang ban penlong kum kamat ya khun election. Dak ba ong la da job maki kin a ya ka ILP kin a ya ka tin khasi. Henry ladaki iit ya ka jilla kiladei ban aino ya ka ILP bat ban penrong ya ka tin khasi ha ka khrnet ka bapra namar senchar maki hanong ba Delhi namar ba nakaliang ka jongki ki ha ban let ut Shau Amit Shah bat Shau Modi ban pen urlong ulaya thuru balabun bun sin kilalet ban ya kendo bat ban bodien ula benrap da ka ba ong ru balada ka dei ka por election ne kam dei ka por election yakimat jong ka jat ben riu kishem ba ka dei ka kamram ban shem khia kata dei ka ben ben ki tien wat ki parti ba per sedang tim kheti lu ki kheti ni no long thik ko ba kheti to bila mano bukit krek bung ai bung jin peren yu ne kheti sila sim ma pi ba yu bisa ni nga sorna no me ski aja me ga on na pi ui yen ni ha no de lalong saha no no yen ni ha no dia orang pika ILP dia orang pika tin kasih uji nyutia ni tak haji nak koleksi untuk BJP ya orang bermanu ba pemilu nak kata agenda election kemanifesto belarajok mai in ILP hanala rajok mai in ai kata ya tin kasih rajok kata itu kata dia dengan kamu betul. Lada pilih berjela, ayo dia. Jangan sesiama pilih. Anjir. Uji Daud semana saya Daud Shau Amit Shah. Daud semana saya Daud yang bodi Prime Minister itu. Karena Hussein dengan ayah dia lah bentuli kasih. Oh kita dia sekali dan dia pek dan dia kesana. Dengar tahu orang election mah klub election ya isu kibadai jodoh jat perlu jodoh jalami wisiem kabah kemakai kerja Jakarta apa orang nabi kukian sama hak wedai nak menggunakan isu kibaper kibah permi kibro hak sosial media live project dari mi kata high level committee hana boleh keduyong ro simlut uprostun simlut korat mamlut maki motif hal le om nabi la birsin keren na media ya kit yang ne ka proof ka bisija file FIR police station umano uta ba menta umano uta ba obi uta high level committee na media ya kit yang ne ka proof ka bisija file FIR police station umano uta ba menta umano uta ba obi uta high level committee Tenrei tanggung super Vietnam dah pemikir lai pujai lai musik dedenta orang hiwat yang mungkin berkelana kita sama waktu kita berkelana maka juk dia dengan juk kejomnan kalian kakot kesalahan lalu dia tak kecekam mana-mana debung M kakot kesalahan belasai kepatah
Lain kuat bulir, bung manot balik lagi soke, karena kita kami, lain juga pesu dikerentin hafdai, yang misal hafdai tahan, bakaan bisyara, manobabiang, umanobiang, kata digajuk coba jenah bisa, kata digajuk coba. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.